Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza nshuti mukunzi wacu aho uri hose ku isi yose, nongeye kukwifuriza kugira ibihe byiza ari nako nk'ikaze by'umwihariko kuri wowe udahwema mu kudukurikirana umunsi ku wundi. Nongeye kukwifuriza kugira ibihe byiza ari nako nk'ikaze, ariko nawe niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe kandi ukaba utarakora kuri subscribe, ndagusaba kubanza ukayikora kugira ngo ujye ukomeza ubana natwe umunsi ku wundi mu makuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku wundi, yaba amakuru avugwa mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose, nawe uzajya uyabonera ku gihe mu buryo rwose burambuye gatanu kuri gatanu. Kuri munsi wa none amakuru yihutirwa cyane atugezeho muri kano kanya atangajwe n'ubuyobozi bukuru bw'abarwanyi b'umutwe M23 rwose ibikomeje kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Noneho amakuru baje kuba batangaza yatunguye benshi cyane, dore ko n'ubundi umutwe wa M23 uzindutse utangaza amakuru avuga yuko n'ubundi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zashyizeho bariyeri zikomeye cyane kugira ngo babone uko bagirira nabi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, kugira ngo babice babamare bundi ngo babakure muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru ateye agahinda, aya makuru n'ay'incamugongo rwose natwe atugezeho muri kano kanya gusa, ariko n'ubundi abarwanyi b'umutwe M23 bashyize aya makuru hanze kugira ngo bereke isi yose impamvu nyamukuru n'ubundi iri gutuma aba barwanyi b'umutwe M23 bafatiye mbere mu kurwanya ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi n'ubundi bw'izi ngabo hamwe n'ubutegetsi bwa FDL ringuye imitwe yose irimbuke, aho kugira ngo bakomeze bagirire nabi n'ubundi abo mu bwoko bw'abatutsi n'ubundi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kora subscribe rero hano kugira ngo turebere hamwe uko byifashe gatanu kuri gatanu muri iyi nkuru yihutirwa cyane itugezeho muri kano kanya. Nk'uhaye ikaze nshuti mukunzi wacu, nk'uhaye ikaze. Abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugirirwa nabi cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC, aho ubu noneho hahishuwe ko iki gisirikare cyashinze bariyeri zikomeye cyane zo gukumira Abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugirirwa nabi cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo FARDC, aho ubu noneho hahishuwe ko iki gisirikare cyashinze bariyeri zikomeye cyane zo gukumira aba baturage bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ingabo z'iki gihugu arizo FARDC ifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo uwa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, bamaze iminsi batoteza abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu kubica ndetse no kubasahura utwabo twose. Umutwe wa M23 watangaje ko noneho ubu FARDC yashinze za bariyeri zikomeye cyane mu bice bitandukanye kugira ngo ikomeze guhohotera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. M23 yagize ati, turatangaza ko FARDC yashize bariyeri mu gace ka Kagusa, Kabari, muri Masisi no mu Bambiro, aho umututsi wose uhanyuze agirirwa nabi akicwa na bamwe abandi nabo bakaburirwa irengero. By'umwihariko urubyiruko rushinjwa gukorana na M23, abandi nabo bakitwa za maneko ngo z'u Rwanda. Uyu mutwe wa M23 kandi wakunze gutabaza amahanga kugira ikikora kuri iri totezwa riri gukorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Mu minsi ishize benshi bo mu bwoko bw'abatutsi bagiye bicwa urw'agashinyaguro, bamwe bakicwa batemwe imitwe, abandi nabo bagatwikwa ari bazima. Ibintu rwose byateye ubwoba abatari bake, kugeza naho n'ubundi umutwe wa M23 uhita ufata iya mbere ubundi ugatangira none kongera kurwanya, cyangwa se ugafata iya mbere ukongera kurwanya n'ubundi abarwanya abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi gusa. Ariko n'ubundi M23 ikimara gushyira hanze iri tangazo cyangwa se aya makuru yahise ivuga yuko nabo bagiye gufata iya mbere ubundi nabo bashinge bariyeri zishinzwe kurwanya aba basirikare n'ubundi ba FARDC bigize akarere kajyahe mu kurwanya n'ubundi abavuga ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi rero iri tangazo rikimara kujya hanze ryatabaye abantu benshi cyane. Bakimara kubona iri tangazo, bamwe na bamwe batangiye guhamagarana ubundi batangira
gukwepa izo bariyeri kugeza igihe batorokesheje amagara yabo. Gusa ariko n'ubundi yaba igipolisi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose bari gufata iya mbere mu kurwanya abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, babashinja n'ubundi ngo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba za M23. N'ubundi rero kuri uyu munsi niyo makuru yihutirwa cyane yaratugezeho. Gusa ariko n'ubundi aya makuru yababaje abantu batari bake, by'umwihariko abatuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru bakimara kuyamenya yabateye ubwoba, bahereranwa n'agahinda. Kuri uyu munsi rwose aya niyo makuru yihutirwa cyane yaratugezeho, kandi aya makuru rwose natwe yaduteye ubwoba. Ukoze cyane kuba natwe nshuti mukunzi wacu, komeza ubane natwe ntituzagutenguha na rimwe mu kuguha inkuru zose ndetse n'andi makuru yose acukumbuye avugwa mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose. N'ahangaha uzajya uyasanga umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Kuri munsi hano rwose n'ubundi aya niyo makuru yihutirwa cyane twari tugufitiye. N'ubundi rero M23 rwose nayo yavuze yuko igiye gufata iya mbere, ubundi yivugane buri muntu wese n'ubundi uri gukomeza kuvuga yuko agiye kwivugana cyangwa se ari gushaka kwica abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Wakoze cyane kubana natwe nshuti mukunzi wacu, komeza ubane natwe ntituzagutenguha na rimwe mu kuguha inkuru zose ndetse n'andi makuru yose mashya avugwa mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose. Ibihe byiza cyane nshuti mukunzi wacu, ciao ciao.